Ara pabuk. Makita ilo kabelo. Sampian nyungok ring sakit kama sakit. Ninguning tak pergi masuk ben dokter. Ben perawat tak pergi masuk. Atau karabo tak ning belah. Orang sama kenyong maring sakit. Dia tak nang lagi ya kasi sakit. Maswa tayo beki. Sambil arah apa makita tak kernyongok muncul tayo beki. Maksudnya tak kok tayo temuh jambian nyongop kama sakit. Sambian nyongop ring sakit king kena turo iso ngopaki ya. Mayu mun mera iso ngopa. Orang nyongop ring sakit penikakan ken karena Allah Pak. Muncul lah depan kama sakit ni ngoning cetai bagi masuk pun petugas ya din Allah tahu lah je sampean intar nyongop teretan nah ben genjera ni kau le lah boleh tahu sangong jurungong je ikin je kalau pai je na terus je kita boleh ngaruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Seteja para alim, para kiai, para guru, para tokoh-tokoh agama, sesana osa abdina tak nyebut asma aku ngepon setong persetonga namung tak ngurangi rasa hormat abdina dek ka beliau seteja. Abdina sangat ta'zim, sangat taat. Malar manter paringalan ciong umur dalam keadaan sehat bantusi Allah kaangkui merte abdina ajunan sateja nucu dek karidan Allah langkong-langkong dek kesateja pengurus takmir masjid Nur Taubatul Muslimin, asarang imam masjid, asarang remaja masjid, juga seteja seikut berpartisipasi menyukseskan acara Isra Mi'raj malam samangken. Dek satejana abdina sangat amul jaki. Para tokoh masyarakat, langkong-langkong, kepala tisah, sarang seteja seabento pemerintahan tisah sejati. Leres eki. Satejana abdina banget amul jaki. Para tokoh-tokoh masyarakat selain Jakanca Banser, tim operator, sarang seteja juru kamera sesatejana abdina sangat amul jaki. Para tantretan kaum muslimin muslimat beletang ke satejana seampun sami-sami alengki nengi tempat kak dinto malar manter kaula ajunan seteja sami-samia kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ben manter-manter kaula ajunan seteja sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sesami mulja, manter-manter untuk sementara paring na terang geluh kantos lestari na pengajian. Karena urusan ocean tada andi wa yunazzilul ghaib, urusan sematoron ocean urusan Allah.
Kaula ben ajunan minta manter tak ocenah oleh saking senantuaki toron tak toron na ocen Allah. Para ragu si sami mulja belum tantoh orang odi nang itunya sesoki panikah toloso dia nang akhirat. Belum tantoh orang semul je nang itunya panikah tolos samul je nang akhirat. Belum tantoh orang seisiong tanah ngailat pelik tak kepada benik. Cema-cema kula ni kan. Karena yon ceng kabarak ke timur bila siong tanah ngilik pelik ero-ero pada ben penik. Panika belum tantoh kaula panika bekal teti orang mul je kula ku nang akhirat. Ben belum kantong ajunan si alongku nang ibaba panika. Sanao sa si alongku agulur nang ibaba, iyon ceng makita datang tak item mo tak hadir. Tada ring ngaposang, tada ring lokologen, belum tanto ajunan panika mungku dek kakusi Allah, ku laku bekal teti orang melas ben ring kini, belum tanto. Sabab kau dientunya panika tak kening kebai o koran kecuali situng. Saya kening kebai o koran mulje tak mulje na sitong orang kulaku ya juna Allah. Abeen ong buan kon apapun ten apangiran ka Allah. Pasera bisaos secet romang sana abeen apangiran ongku ka Allah. Ko orang soki, ko orang live, orang tanih, orang apangkat, orang punggalatan, orang kuluran segala nang ibaba. Muncet aben ongguan ongku apangiran ka Allah. Pasti orang mul jagulaku ya juna Allah. Sampai pada tebu menikah detan denereng orang seku laku rekening apon apol detan denereng orang seku laku paste soki ning ya juna Allah paste tengki pangkat ya juna Gusti Allah. Nomor situ saya pertama kitmanul musibah. Mun abeen iparingi ujian ben Allah tak gempang acerita kering lain tak gempang anguk-nguk abele selekona odin kau ren karena yakin kini kecet paparing dari Allah kini katante cek kencerna ajunan epa bungkon lah epa setongah benku laku rajuh oleh ajunan Gusti Allah. Mila nebuk cek panggempang acerita penyakit mun tede parlona cek panggempang abele acerita ka orang kasosak na ben kamalarat na abe mun king tede parlona karena tede online na acerita cek sampian jejelan lakari dua reh kita nemu bebengan cek nginjem makasapa kan de parlona kejaba king niat nginjem bese Pera cengeng ngare ju toju, eva ngare ke bai tak ke tuk je. Ben kemikiran ka apa le? Sadu malam jejelan. Kau le yakin si alongku samangkin ning ka ento panikah, pikir nah tak pahla cucuntrong ka pengajian, tan king online aja aja sampai anda pakai toh. Nika bisa jadi perak orang beten nama lolo sebagai kantor esen ada dak nengi kantor dak saking payakin jika jena kaula ben sampian hadir ke tempat kak dintoh mana bikeng dalam rangka kang kuita ada ke Gusti Allah tak usah mang bekal rajuh kebeli sediri Gusti Allah sepenting setong pak setong sepenting panikenong kaula ben sampian tojuk nih kak dito cek pakar nering lain cek pakar tak nyaman kata tangke cek pakar tak
nyaman kasing undang cek pakarna todus mo ta entar ampon toju na seto pongpong ki buri mo walay panik kau leben sampian toju ning ika dito toju na seto king karena ngarep kebelasan diri Gusti Allah lebet ngaji ben manter kau leben ajunan kengi ngabelas beni sara Gusti Allah bakal bae de bebelas diri Gusti Allah. Mila na rin orang se pasti banyak online na kenceran ku laku ben pasti soki ku laku kaberen na ben tak gempang ika cerita ka orang pera urusan toncu taning mergem nga dia lay ka cerita etakku etong kule ba ngari arap pale yari ya sa minggu lah taning pangari aja ada parlo lagi ya buk tak kira tiba beres ya sambil cur nguncur sambil epe cetok na badai. Duh, Arya. Lah saminggu lah. Padahal seepa beres saya ketahun tak epa nyilo sakan le. Tak tomani kecerita ka orang cek beres. Nyongkol buja setengah kintal eka diri iban pak bapak ya. Tak tahu mana cerita ke orang cek bau na cakang ben kelar. Perak karena gara-gara cek ketedung tak ning katole kasih kanan 2000 malam. Cerita na pak katahlilan ngat. Can Gusti Allah ben sabitet tahun ni paberes bau na ben sengkok. Tak tahu mana kabele kata tangkeun cek bau na ben jadi beres. Urusan 2000 malam tak ning atole cerita negara depak ke Jumatan khotib pak repana ceramah sampean pelor cerita bau nikah kanan diaki cek kau leben sampean lebih banyak cerita papareng cubaan pangeran penting ben papareng bagus ani kesimata hadeen kegenceran wasbir li hukmi rabbik pasabar baan kaangkui atoro apa sih tipa pakona Allah fa innaka bi ayunina cebaan sakit toot tahu saka bala Allah la tahu cebaan berak pikiran keng karena andi otang la bagi na minggu datang ibajar keng kita dak saya ka bajarang Allah la tahu ti nama kita isroe odi oleh asroh sepenting beda parlon nah mon sampian intar ke dokter pacaremi kabola ke kapi keng mon perak ketetang geredek parlo na bala penyakit buk mon entar ke dokter kabola ke kapi kaula jaga tedung tombet taning sabak ke tanah pak dokter ti buru jaga tedung penyakit kon ngantang gula ampon lama molan dribun bebe jaga tedung pokol petok depak gen cetek pokol sabolo depak katoot duhur depak gen tengah lah mari asar depak gen leer maurib kecetak isak nguncak ke di atas sana kabala kapi ke dokter ana pabolan bede parlon makle nyeriaki tambah makle nyeriaki obat makle itu les resep pa keng mun pira acret ke kanan ke kacere apa parlon mon samangken mi bunten wadeki bila cege riya bagian posepon riya tak kira ngojak tak kira aja balik aduh saya keluar aduh area la gunung kunareng tuah tojo sagoni beritang ngoncur abid kelu katang mancing bidabid kelu ngarenyang nyandar bidabid kelu petangan saborang saya kecerita ye eng lepat ada mulai lambak ban mak sehat tale pagemet mulai lambak epat ada ning gir-gir lorong bila la karere kunah intara ka masjid tak ning belah mun ki beten sehat asojud normal aruku tengah nyaman Allahu akbar ki sodek tak kenceng siapa aja ke masjid ya bila asojud la tak pati bisa aruku la imo nekui atempo la para pada benimpak roh alongku biasa negeri kini telkok malah nguncur ke ada apa aja ke masjid boy tak ning belah
Siku tak nambui selak ke kanjana. Mon ki parapan sehat ibadah nengi pasar soju te Zambia. Mon ki parapan nyaman aruko ibadah nenggir tase rukun Zambia. Nengi pasar no cuko kak roh ningkong diri gulakku mare sopu ampe gen kol semono tak ikir sengernyang. Bila tak kelar ya. Atempo tak bisa atahiyat beni si kanan si telko malah si kacer si telko apa juga ke masjid boy tak ning belah lah kacan tak milu keneng ayo mila no pong kau leben sampian ki depan mangkin cek patenya banyak seroh tanda nareng oreng sebekal ngaule rekening akhirat si paling posak ya juna Gusti Allah musibah bentaknya mana been ikaniat kangkui sabar ben kangkui ngaule ganjaran dari Gusti Allah. Bapak Ibu si abtina amul jaki sanau sa ujian pun apa bisaos sedepak kakau leben sampian arwah Allah tauhuk hari sebelum mi'ratan ya. Mungkin kita ngantang mi'rat. Hari 15 menit berarti mulai juga. Kita mi'rat belekan. Yo merasa koniki mukoti mana dia? Nah pak abei sedepak kakau leben sampian penikebuk. Nah pak abei kak sedepak kakau leben sampian ni kemurni oleh na Allah. Beni oleh na tetangga. Kakapi. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Rasul kocak aki kebala. Apa sih pak kasengkok riah kakapi Allah sinakdir ben Allah sadar nakdir kini kau laban sampian kau laban sampian lah bejengkeng bedebei musibah can sampian dengan pikir apa tak kelero malaikatnya buat musibah dia cek sebaling bejeng sengkok ke masjid mak pelorong bawa saya beri musibah bedebei dia apa keng campur bentatang ke esengku tatang kesentaran ke masjid padahal sebalen beceng norok wiridan sengkok mak pelor engkok saya pamilu musibah pada benerin tak kira taporok nom cet Allah kini kesenakdir ben beni karena Allah kalau paih kakaula ben sampian kini kecet esang aja ben Allah nyon sepora saarena orang sakit bisa lebih bagus penting ben setahun na orang seberes nyangke enggak malam ya halo saareh mungku dek ka orang sesake nika bisa madatang ganjaran lebih raja penting ben setahun na orang beres apa napa bola na orang beres panika nomon oleh ganjaran imo alako awirit imo apasah ngaji Quran adzikir alalakon hurole ganjaran kengreng sake panika buk tau salo ko panapan dia pokok lata angu lebet sake nengeneng bay ganjaran tak buang pak mila na kaulaban sampian panikecek genun lopot panyangka ka Allah mun bedeka bereen depak ka apa kene kekeng cara na Allah ka angkui memeras umur na kaulaban sampian karena orang sebanyak nyebut Allah biasa na parapan sake mun parapan beres tabat ketong manter musibah pun apa bisa sedepak ka kaulaban ajunan ketia lantaran kau leben ajunan ngaulia umur semeras ben kebagusan laku ya juna Allah beni minta musibah punten keng mon cek saking kau leben ajunan ete beni parkar si tak meseneng ka abe keni ketipun apa bisaos moga-moga abe paring sadar ben Allah kaangkui teti lantaran abe panika ngaule kacemberan ning akhirat pak ketong. Nomor 2 orang sepas tesoki ku laku ya juna Allah
kabagus na entak pati ke cerita ka orang kabagus na entak pati ke cerita ka orang aro bungkol oleh na buk karena kadang beda orang bejeng ke bejeng bagus ke bagus keng pas cerita na taning belah demale ke masjid kak hari Jumat saja iya ceki kol sefolori kol sepolo ki taklah tahu kan nak muda sedia dia mentang kuat sabuan ning masjid terus ada dengan sabuan mulai jadang ko tukang mukan lah bengerongko aro jandila apa saya bersih tak jadang ko kakapi mulai sajen ikecerit jadi nom sajen matada ke genjeran napa boleh buk se ikecerit taban sambian sadeka iya pas jen tada sajen tak ada jadi mon pas sajen ikecerit napa boleh sambian nyombong keng karena mak le sebut kan kadang beda amal rok jalan roh amal eka edin cek nyebut plat nomor pasti lagi si bekerat je benembia ayo capur hari biasa ni sebut pun plat nomor ning dinak dia si biasa na nyombong sa ibuk ioba ka sa polo ya aduh tukang amal roh alhamdulillah plat nomor 145 Innova Bungo alhamdulillah 10.000 motor sekelangkong Pak J motor sekelangkong lekebeng bobeng aru ada tau liap aja tina makita lagwe ke cerita delok molok senga tantaretan panitia nyon sepora cek saking ngapas acara malam semangkin panika mudah katarima ka Allah sepaling raja oleh na beni gula sepaling raja oleh na beni Zambia pasera panitia ben sebeda dengan jalan ya ana apa bola na semalancar ka acara ya jadi buk kaula ben sampian kan berak gere tojuk ning ganto area sibuk panitia mulai beri Jakan panitia repok pak kada jagala ono le genjer cek saking nyon sebora tantretan jakan panitia cek saking pas bede sengarte setong bay dari sehadir menikah pas yang kui ongku ilmu na sampai ilmu na panika yang kui gen maten na sampian makita ngangkui ka oleh na pengajian pokok sinorok ngaji ngangkui ka oleh na pengajian panitia si alat kore kakapi milo lalako na apa si hadir ni pengajian kakapi pas bedoreng kalemah opama kaulen nerangaki bejengan pas bede sejet lopot bejengan nah tepak karena gara-gara ngaji ning kanto selopot yobe tepak keng karena gara-gara ngaji ning kanto panitia makita norok ngamalaki kaisin na pengajian arwa oleh genjer na orang si abajeng tepak si hadir ke kapi makin pan apa bola na sabab orang si teti lantaran teti kebagusan kereng lain mon etorok kebagusan na panikah si madatang kebagusan de ada milo genjer na orang si alak mila na dan gula motor tama bisial panitia tama bisial jaga jaban serban di kasih bede bengkir tina makita apa tinggi ngaki ke pengajian pokok truk jadi bapak kuda timur benda benda jadi mon pas ambu jadi buyar pengajian jadi para bapak para ibu siap tina mulya ki nomor setong mon keng bede musibah tepe ka abe kabereen tepe ka abe cek gempang ke cerita ka orang mon keng abe andi ka bagusan tak usah le kebele kau orang karena kadang bedengak ni kebuk nyon seborah le malam mah pokol setengah telok roh kok sial jan kok mi bede maleng cereng guludegen sekali malam mah kalau setengah telok kok niat yang cet biasa kok jaga kalau setengah telok ada hajud gitu ning pas bede guludegen eteng ku bedir tepak ke koceng kok lah kare sial
Arwah tak cerita koceng je, arwah abele je engkau je ke kalau setengah telok apa je tahajud. Keng lah cerita nih kandangi koceng. Jadi nggak jadi ya kadang lah. Enggak gini ke kadang. Mila nak kantian gula motor, kafokusan nak kau laban sampian, tahu salah kabala kau orang. Sebab pun kafokusan nak kau laban sampian, epa karena Allah bungkol oleh. Hari ya kadang. Yang sabar pak, binian ya. Sampian ala labet keng karena tero ela labet nagi ya apa keng tero oleh genjeran ada pikir karena kadang bedingaknya pak datang lima benle can silake ala labet kok kak dem mah hari ka berenah siapa sih tadi umur embu entang kancah iya keng tak ketemu ben kancah kok tang kancah entar ke pasar. Jadi ben tak tetemu ben kanjana tak tetemu juga. Iya pada ben saya lalapet jadi. Tak hitam mau je ben lalapet jadi. Mau tak tetemu ben kanjana ben. Can kula ning efek mon bedoreng ni kesampian ni ka alalapet king karena tero elalapet naki. Ya napa tero genjeren dari Allah. Saya bisa beri genjeren kanjana sampian napa Allah. Arah apa kita temukan jannah? Lada pak toju, kak di mana ki? Oh kan jannah sampean engki, ki ke pasar, perlu keluar HP video call. Ya, kau ala lapet ke pengguna layar. Ari ya kok, ari majadin kan? Saya nggak, mari kau ala lapet, saya nggak. Arah apa buk? Makita ilo ke belo. Sampian nyongok reng sakit kama sakit. Nguning tak pergi masuk ben dokter. Ben perawat tak pergi masuk atau karabo tak ning belah. Orang sama kenyong maring sakit. Dia tak nang lagi ya kasi sakit. Masuk tak pergi. Sambil arah apa kita tak kernyongok muncul tak pergi. Maksudnya tak kok tak temuh jembian nyongop ke sakit. Sampian yung ngopreng sakit king kana tro iso ngopaki ya. Mayu mon mera iso ngopa. Orang yung ngopreng sakit penikakan ken karena Allah Pak. Muncet lah depan kama sakit ning ngoning cetai bagi masuk ben petugas ya din. Allah tahu lah je sampian intar nyongop tretan nah. Ben genjeren ni kau le lah pule tau sangong jurungong je. Ikin je kalau pai je na terus je ki bemole. Ngaruh. Bila jarang Allah tahu kakak diri. Manter kau leben ajunan tamaso orang pocur dunya kantos akhirat. Sepaste pocur orang ning akhirat panika orang siapa jem paste pocur. Orang mon pon asolat paste pocur ning akhirat paste. Sepenting setong orang asolat panika solat na tepak arakira be tepak solat na kaulaban sambian mayu nga riyo ada tak ning ranying je sino makita kay ding ben sopir sida bada temor pokok kaulaban sampian sing itu setong tempo beda orang asolat nang iceman na kanjing nabi ben kanjing nabi tegur been saya solat kak dito Rasulullah asolat boleh solat teben jadi salah mari asolat pakona solat boleh asolat boleh solat teben jadi salah mari asolat boleh solat teben jadi salah sampai pan kali akhir amator ke kanjing Nabi kau letak uning pole pun kanjing Nabi ingat napa solat si tepak ternyata si masalah kasolat bre si yang kuk salah mani king karena tak tumak nina Mi'rat tahun mangkin ko lelakar abun ta tumak nina kepada ke timur sampian ngerti ke tumak nina anan siapa buk sampian mon asolat tak ngangkui tumak nina bet
tal salah tu sambil perak kerenung kere nyong sang nyong let ngarin main tara mah asa tak asa ngerti ketumak ni namanya reng dimah seetegur ben Gusti Kanjeng Nabi gara-gara tak tumak nina ya ingat dia para besaki makilang ngerti angkup tema tak ngerti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar Allah tak nengen lekan awak pada ben ajak nyocok jekum berema ajam nyocok jekum katep onga ini mah beda ajam nyocok pas nyeloker nih bebe tak onga boleh teti seekocak tak tu mak nina pirak nyeting lah onga boleh jadi wajib jadi nom orang asolat atu mak nina ni kau wajib seekocak tu mak nina apa nih nengenang Allahu Akbar nengenang geluh Sami Allahu liman hamidah nengenang geluh Allahu Akbar lada pak deui tek nengenang geluh napa tu mak nina jan nengenang yang ke tu mak nina ni kan nengenang sampean pun tak nengenang sekali makin macam muntak nengenang pakuntasa sebab saya kocak tu mak nina beni benyan berjaan nengenang bocah keng dari atas itu rok bunte lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar subhanallah sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu fis samawati wal ardi Allahu akbar subhanallah Allahu akbar rabbi fili warhamna jibna fana ambu ulang boleh sal je lah mak kita keri baca 11 kali menembian tak jadi bagus saja paling sakeceen nengenang paling sakeceen tu mak nina jadi saokor ramaca subhanallah sekalian Allahu akbar nengenang geluh subhanallah Sami Allahu liman hamidah nengenang geluh subhanallah beni macam subhanallah beni sakeceen paling sakoniin saokor ramaca subhanallah ngerti bu Allahu akbar nengenang geluh baca subhanallah subhana rabbiyal azim wa bihamdih Sami Allahu liman hamidah nengenang geluh Rabbana walakal hamdu Rabbana lakal hamdu Allahu akbar tak nengenang geluh baca bah subhana rabbiyal beni ekasango dari atas makai baca 11 kali selekor kali mun kita depak lekan nalai baca dek tekun itarawi andre lo molo pong lamara tarawih andre karena saya kebiasa makai imam masjid Fatihah hanya bersekalian merah Allahu akbar hanya bersekalian pak siap letak imu hanya boleh dari bismillah ke waladhdallin robah taknya boleh je sekalian munjuk gelu tidak ada bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin ya ambui ada parlo na sampean maleta oleh nyong sang nyong let pada bandria Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dan makmum mai budi walillahil hamd mak tade lakoh tembang sampean berak onga nyong let keng tak oleh panapan kan pokok dengan sekecil ajri wajib pokok mun pola na tenggan na nika aja nga orang siapa je mun la tak apa jeng di nama kita tahu ketumak nina ya la tak apa je lagi ya
Isra Mi'raj ni ka aja nga orang si ampon abejeng si terus abejeng ota besi tak abejeng keng niat abejeng nah payu ngidingati keng muncul letak kera agaton yati napahdung tedung oleh kek nyon sabora cek nyalian orang tak abejeng no ampon orang tak abejeng cek jaleh karena make jaleh tak kira tuti abejeng ah orang tak abejeng rong guna beni tak abejeng narokeng tak itemu cek bil lagi maksudnya ki egerbek erwa cek bil nanto saat rogi muntaker mate tak abejeng ya bejeng aki pas celek kaki Arab pah kau leben sampian panikamak kotu abejeng kau leben sampian dribun beren alam kabun te mora alam maki pas kakapi tak abejeng ah kau leben sampian penikah maki pas bodoh na makhluk tak abejeng kepi pangeran tak kira titipak pangeran penikah wajib bagi kau leben sampian abejeng keng kau leben sampian mak letaan di tusah iman kaman gula mator mon beda orang andi tusah eke ba abejeng eko sot ben Allah mare duhur ala ko tusa boleh abejeng asar eko sot oleh tusan ah mare abejeng asar ala ko tusa boleh abejeng maghrib eko sot boleh terus pada ben kenikah niat tak niat senyo ona sabora ka Allah mun ki inda abejeng isabora tusan ben Allah sehingga namun beda orang sa umur odi tak pate ati naga bejeng kenikatan deh ce orang penikah busana tak terus segelum kubur ken bejeng nah isapora busana ben Allah mila namun beda orang sejati re tak bejeng opamah apa boleh pas congo cek orang sa bejeng sela tak bejeng congo cuan reng bejeng can hukum Quran beni can hodri can hukum Quran ben hadis mustahil masuk ke surga langsung wajib nyeper ke neraka bani iya mata lamu temu pan bibi saya oh tak usah ke beter pakun kan tetemu tak usah ke beter pakun kan tetemu mila na gula ngojan mon beda orang kama bisa os jelas tak abejeng napa boleh congo cuan ka orang siapa abejeng jadi mon mate kubur na siya papolong ben si biasa. Ara papolan letun mercon na may aprian ka sila eh. Nyari aki cara apa je semak kata se ya laon napagulu aki. Sabab metorot Quran ben hadis katon tak kira akan. Beni jan hotri ni ka. Ma yo apa je pera apa jeung pera apa jeung kau lekan tak yakin kebejengan panika katon tadek malaikat yang kuburan panika burung mamun karya abojeng di irus-urus ngagek lamatik malaikat tadek nyongop kan sariles sosial abojeng karya pasah apar lapar irus-urus malaikat tadek nyongop kau leben sampian la abojeng la apasah matik tadek malaikat ilum kubur ya ada tadek masalah keng kau leben sampian kadung tak abejeng kadung tak apasah mate pas keluar ongku mungkar ben nakir ler ya kare seipes ke pesagi om biar nebak gelem make si atahlin depak ring 40.000 sampai saya buare saya tahlil tak buang bu muncet orang saya tahlil tak abejeng tak kira mempan ya pakun kun lai pes ke pesagi nebak gelem tak kira dan make pas boleh saben minggu sekalian tak bis saja tak bis mayu abejeng orang apa sah tak kira rogi keng mon orang tak abejeng ben tak apa sah pas teh rogi yati na hosok tak usah pikir hosok buk kaulah bojong tak toman ingat ke pangeran saperin setia seingat ke pangeran orang mangkin ni kasi ingat ke pangeran pun pak repan ko di tengah tasik jabo angin nga riawa ingat ke pangeran
O taben apa harapan bade nengi pesawat mangkat ke Mekah. Depak ke atas pas turbulensi. Makita tu mana bejeng royang katan. Ya Allah, selamat datang. Iya. Minta tu mana bejeng nyebut ya Allah. Dan pangeran asanul laporin dia. Mungkin harapan sehat terus pasti ingat sekali ke pangeran. Sanlai fonis pun dokter sampian pak gagal ginjal nih kah. Ingat ke pangeran pak. Muntah apa nyari tasbih sebaling raja bener-bener japlong jadi. Dan malaikat dia arah pak aring sejati. Jadi berimu lana tak tahu mantau ke betul na masjid. Setia pak tasbih na bener-bener tempung gila saya gitu. Nah iya drop ngedrop benar. Nila na kadang Allah panika parloh apa ring kabereen ka kaula ben sampian. King makle bede ambun na sakoni, makle bede ngerim makatunya, makle bede ingaan ka Gusti Allah. Jujur, iman kaaman kula sering acarita panikah. Iman kaaman kula sering acarita panikah. Karena nikat na mong kula sendi cerita ongguan. Kula mo na cerita tak kanta, cerita si ongguan. Kula sampai mangkin mon yonceng aceramah aleng kata se kat illa ka cebeh. Kaula tak pati bengal bu. Maki simak semak roh. Mon dari tungke dari sumenep nekat hiliang perjalanan na setengah jam. Kagili genteng setengah jam, kagili raja setengah jam. Keng kau udah pakunta kok. Nyaman reng tako. Berarti kurang tawakal ben. Ambo ja ben tak tawakal ben reng tako. Nya melereng tako, maki ceramah napa pun tak kira bekas. Pada ben sampian tako ka cacing ben tako ka ngirengi. Pas yo jole Quran fal yatawakkalil ada taiding pun tako ka ngirengi. Pabrem mah. Pada ben sampian tako ka tintetin, maki ceramah. Nah iya pun tako ka tintetin. Jeng beni keng tako ka apa je keng manusiawi. Ning oning pas ponakan gula abini oleh rengkangian pak waktu pak ning ibu temor pak perjalanan imu 10 jam leng ke atas Arya boleh kau lejet mulai yon jeng tak teman de pas ponakan abini oleh rengkolo cek jauh na pak orang kangian iya wah numpak parawa maka singa tepak kamu sem angin setia ada mana Agustus ada angin ya dia jadi Agustus kena angin tuh pon la depak ke tengahan ya pon kini bengkirnya man gelu jereng nih bengkir kita aja la depak ke tengahan pemula naik ke kanan ke kecil sok ke tengah ke atas ke bawah nggak ada betul adrep lah kok pak depak ke tengah beda apa mak lo gadrep cantik beda orang mataber obat anti mabuk nih kemas obat anti mabuk nih kah der sampean hibur mangken no pak kapal iki pak der nih kah meletak mabuk sampean rengkam pak kau rengkangian oh engki tikel punten tak usah pak menteri tak mabuk udah pak ketengahan pahi pangari ya bak atas kancing lagi ke bawah ke atas kancing lagi sematabar obat anti mabuk ya keluar ben bat obat dah hari ya beunjan bulan nengi beke leun nengi parapan ngak gini kebuk sapa si tae ngak ke pangeran ada yang nyebut apaan dek ngagak ke atas kancing lagi ke bawah ya Allah kapi aro bulun tanto apa yang ke kapi ngagak lagi gripas nggak ada engak bah ke Gusti Allah mun leneng ya deun nyeredep bini ben anak ya deun illa je tem tangan anak lah illa tak kira depak ke cerut tu engak ke Gusti Allah ya Allah ajunan si maambu angin na Gusti ajunan si nyoto ka dari budi ajunan si naji dari ada ajunan si negua kanan kacerah saburung saya baca pak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim akimu kakapi badana colon orang si badilum kapal padahal nengi masjid tak mau kemo je malago rokoan nengi kapal akimu boy taning belang Arab apa bola iya angin
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Datang setan. Lu, can setan. Mak macam salawat pe. Salawat ria datang jelap ja. Tambah na angin ria. Pun jelap berarti ngi angin ria. Tambah na angin can setan. Ya Allah, mak macam salawat ko. Allah. Oh, baka istighfar. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Datang boleh setan. Mak macam istighfar. Ingat ketusan dah lah. Ya mati ya berarti bila ingat ketus saja dia. Tak nemu sedeng bacaan. Arab apa bolan? Takok pada beda. Mudah ke pangira. Tapi ngagak depak ke tujuan. Temu je selamat. Masuk ke dalam mobil, yentep lah bengah, nyetel Roma Irama, nyanyi boleh. Tean boleh, kelopai ke pangeran boleh. Arab apa boleh? Ya tak beru je lah. Mila na bisa-bisa ba. Doa na kau leban sampian sekaterima ke Allah. Isi parapan beru. Mila na cek ngantos berde, ayo abajang. Apa jan? Abajang. Manter bajang aku leban sampian katerima ke Gusti Allah. Se abajang. Ya mun tak abajang tak kira je. Apa na se terima mun tak abajang. 45 menit. Ada rela waktu na lang. Ada rela waktu. Kabeter ocep. Belum. Beda tukang sarang kata. Sarang itu. Bagus. Dia gandang ko. Ini kan yang Allah dia suruh nyanyi. Kau tak tahu nyanyi aja no. Nyanyi apa? Nyanyi juga kau tak tahu nyanyi. Allah coba tang suaranya hanya dong. Para rabu sesami mulja, mayu moncet lah abe sadar, ce apa jeng tak tuli hosok. Moncet lah abe sadar, cet apa jeng pikiran car kelacer, bejeng lagi buka masjid. Orang mon bejeng ngeningi masjid, make pikir na bede nengi tengah tase, pak pun di bitong hosok. Selajat lah bejeng ning masjid ki ingat kata se malon lo boleh pah bejeng ni pinggir tasen dia ye pah jen tak ingat sekali ke pengira sampian montro abejeng hosok ke masjid make pikir na lengaleleng mon bede ning masjid pakun ebito hosok apa bolana sabab sekatare maka Allah beni malolo bejeng tapi areng bereng harus itu kata maka Allah doaul mujtami'ina mustajabah doa na orang si areng bereng kata maka Allah salat orang si areng bereng kata maka Allah zikir orang si areng bereng kata maka Allah milan mun areng bereng maki sampian menikah setong tak keterima setong na tak keterima pokok beda sabai nengi masjid terus keterima ka Allah bitong husuk ke kapi rantasan mo nengi masjid keng mo nengi combok nembian mo nengi combok na baja kadung letak husuk tak bisa je Allahu akbar pajang duhur kalau pai pak tatelo apa pak empat lagi pak ya pak iya pak jangan seroba yakin pampa iya yakin pampa cecet pasal duhur kalau pai malolo duhur laguna kalau pai boleh mun nengi masjid magi sampian kalau pai imam mainga magi imam magalopay makmo mainga keng mo na bajang nengi jombon sampian sala kalopay ada kalopay tolos kung nengi masjid bed na sinulong nag-ian po keng mak gulo hindi sala apa masjid rin mak tak batayin kari pole
Karena orang abajang panika beni pas pada benreng mati. Ya sakater usul diringko dari gula panika kaca-kaca takmir masjid. Jadi laporan keuangan jadi sabut ning di ereng apa. Baca jadi no. Layak ini baca. Ya kecoba yang letak nemu kenangan boleh. Lai baca jadi. Karena reng abajang mangken tak pada benreng konah. Yereng Arab ngartek Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda arwang ngarte kasi ibecah saingkeun tak butuh ngarjele ngaran kaulaban sampian kan mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum ke kanan Assalamualaikum ke kacir pas tak ngerti sekali cik macam apa keng lebih ramu kemo karena tak ngerti kasi ibecah yang nyari saya ngerti pada banjir ya jadi laporan keuangan jadi ngerti kakak pimon ke jadi ya yang mon bisa nyariakikan dengan se edim apa ya beni salan tengkeng usulan ya letak iterema ya tak arah penjek tak harap keng bahaya jadi apa boleh baca ben orang sejat puto kapes satu salsat Allahu Akbar imam abak apit Jumatan ada mas ya Allah hari ya laporan keuangan bulan setia pengeluaran bulan setia 200 second sisa dana sebede di masjid 12 juta banyak berat siapa sih nak yo siapa dia siapa tak mirongku bendahara masjid siapa karena tak itemu nih laporan keuangan atau oleh ke di deje arwah wah siapa arwah salah apa boleh pas pananggelan disebut ngitiin bah nih di sa Obama la sal jadi saja Allahu Akbar, Masya Allah. Tak ada tanggal 14 betul. Ingat bah kejejelan, segera 5 hari. Ya Arya saran, pera usulan. Upama letak keterima yutin. Ageng mon kota amal jadi ya, jele sebab nengi modern jadi sini ngali ke kapi. Para jai jadi bah. Para aja mon kota amal mon laporan keuangan tina pakai bak nyelket ke mon kota amal sahabat para rabu sesami mulja ini kak kau la om kuan makai selai ke jeih keng buk kau la beni tekan sampian mon solat ke masjid makai lacar ke lacer kalau pai je dan leta telok ben pampak pakum gitu khusuk sampian mon kolopai tatelok apa pampak tatelok janganlah siapa nyaan mon bepeja. Hari kok ada dua apa tertelok lah? Ada dua. Lah yakin tertelok lah ada dua cek maksa mar ada sila cek letak pakai kenceng apa je hi jadi ketok boleh beje. Tertelok apa pampak? Tertelok. Ada dua apa tertelok? Ada dua. Api teben sampian mon ngakan ring kuring gir-gir jalan tu tak ibito. Kan hari itu dua apa tak telok boleh gelap lah lemak jadi ya jaga aja tekor gurung noreng dia mon bebejeng ngalak si sekonian keng mon kerepek betep keretep ya dua apa tak telok pampak jadi ya andi noreng nih tenoro lah mon abajang neng kanto ya pokok pada ngarten sehingga pokok letak betal bejengan karena kadang pak milan parlo orang ajar bejengan panik parlo apa napa sebab setannya kia kada ben Allah paki bejengan setannya kia kada ben Allah paki bejengan king pula ben sampian rita tuman terus murus
Kira tang bejengan tadi lah bagus apa je. Padahal ditanya lagi ke ada. Pada ben sampian intar ke Mekah, saya tanya lagi ke ada paspor. Kan locoh sampian ngibe Sahara sanyak benyan, sampian ngibe BC sanyak benyan, muntak ngibe paspor, karya asong tarosong, tak kira pong ke kakapan. Ngerti buk? Marsi paling parlo je kelopay. Pada ben sampian intara ke pasar, apa sih paling parlo? PC. Sabarang saya kebang, atas saya teng-teng, plastik kay sediagi, karanjang alay gindong, asok alay teret, PC tak ngipag, muli boleh, tak kira oleh apa aja. Sani-kani kadang gula ben sampian, saya tanya lagi kada pagi reba jangan yuk. Malari kadang saya kelopay ben gula ben sampian. Jaring kadang tak tahu majabat TH belekan na. Sirotol. Mak bedereng majabat TH cetolan. Tak tahu macam pok belekan. Semulai odi pah tak ceretok sekali. Sirotol. Tol ladina am-am-tah. Buah. Ari ya sepah ngadu baga Gusti Allah rema yu sambil pikir apa ya Allah milan akan jen gula mator huk kasetan rek humpang mabetal be jeung areng sa masjid humpang mon pada gendeng contoh lah beremah tak lagi kerongku lai tanya aki benko bodo tukang sarang apa je dia kau lah munim bere cetak nyarang se munimur sanggup pula nyarang munim bere tak nyanggup pula cetak ngale gelu meja pe oce sekecil ki dia aben ta orang beje ngebetal nengi jompo beni ning sejati nengi sumenep dia ya marah kempang kasetan mabetal bejeng orang si tak ngerti kahopop setong pada ben gelek tak tahu ketumak nina ya boleh hari sa masjid nom betal ke kapi ni ketuman beda cerita ni jopo beri ya Allahu Akbar beni asojud beni aruku pas asojud langsung ke bobo kalau pai beni ngak riah pas langsung ke bobo karena langsung ke baba tegur ben makmumah subhanallah seimam apa osang dewa ke baba apa sih salah ya karena tak itu muji apa nasi salah oh nggak boleh ke atas tegur boleh ben makmum subhanallah boleh ke baba tegur boleh subhanallah boleh ke atas lah ke atas ke bawah tak tulis temu je apa kekere terus aki ben imam mah makmu masal sal bah seibudit kateloh entar ke jompo can setong nah din gula mak ke tambi sujud sahwi aman mun din gula tahu ning din selain pokon din gula maka selain ngolok salam din kaulay tambay sujud sahwi aman mon din gula aman berem cek bereng jadi rukun ruku reta ning gente sujud sahwi remon kolok pai tahiyat awal ban konot aja berarti din kaula betal ke ya betal pada sal tahu sages mateges todu soreng dinembian beremma pak mendin gula mak ke cereng kaula makmum jadi noro imam gula imam dek berak imam dek temor mon imam tak ruku ya tak ruku ke mak ke
Mun imam mamule, ya mule dia. Nyaman dia jangan boleh. Bermahu ko magi-magi ada pada betal lah. Tahu sanying ranying tuh sore. Can setongan nah. Saya paling sal magi. Saya bodoh nengi budi na kaca. Bermah ada asal lah kakapi bah nengi bapa. Ada gagal jumatan lah ambu. Tak marilekan nah asal lah bah. Ambu gagal jumatan lah. Pejam BTV saya bang pejam duhur lekas mari maju boleh bah. Arubah. Arab apa polan? Ia pada tak ngerti. Nah. Ilan na bejang pani pokok la tak betal. Pokok la beda sing ngerti setong kahop. Ayo lah bejang ke masjid. Make sampian tak hosok bitong na pakun hosok mon bejang ke masjid. Manter pare na kelar ke. Ya, tak le belocot. Berem membuk pendiri. Aduh, ya Tina minta boleh mari na ping. Berdegian si acual ni luar diri cek. Para rabu si sami mulja niser kesampian si pelem. Mi pas taker ocean, mun kau lening mak semak, mbian si pelem mana mi taker jepo ocean. Pong kita ocean. Ben acem ampon nutuaki samangkin panikah la pokol sa polo ates. Pila pokol sanga tulis si ongke. Itu pila saja. Manter si satchem panika bode katarema na Gusti Allah. Saka dinto po na si Bisaya toraki. Orang langkong anyoon subora la jadi bendukan na. Mi bede kiai silain ampon aturaki ka kiai silain. Nyon subora make abdi naga dinto kan tak ngabiti gele nyarengih nengi ka dinto benih keng kan tak keluarin bareng ngabutan. Keng kaula bede parkara sa ikuti palas kare. Ketika kaula istirahat nengi luar gele nyon subora. Beni parkar saya tak isang aja bencet gula. Kau le gelak depak pon. Sabulu nama urip kau le depak pon dek kakak dito. Kengcen gula neng setong kenengan karena beda setong hal saya tak usah kebela kesampian. Keng panitia beda seoning. Sakak dito pon apa sih bisa ya toraki. Orang langkong nyon seborah dan kau le adu amak pomah. Orang langkong nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.